na mpa chansa na obehumi na me woba ba ko honum na no nso woba ba ko honum dada tinase ya na enkura ne ma akwan na mba ne ye se opese obedi akwama wo me honum na me ka che ma me se ba bi eti ne yetu enti no ontwen kakre nya ba bi a na nkwaba ti me ye se me kom ma se me kwa akopɛ dan wo honum ti me ba na akura ne still na no wo susu obedi machi ana me ne akura na ebaaye mene ne ba efio so dodom plapla ne ete ye ma tu ne ofio no oni ne kuna mesumini me kunu nete wonom me ba na akura no oye ose okache me kunu ne se me ba ne yedede ofio nom onye oha adwene ti me kwa akura no me ye ya na matia na me bo na me tia no kasa no monte eti akra no man me na me se akra de obedi agoro nti ma akra ne nkasa wo fio mani ndi agoro fio no ti akra ne bibia na matia no e bibia na matia na me frɛ ma me na me ka kyerɛ se ni sei na ekosu nti no sei ne de yin yesi mba ne ha adwene wo fio no mo yedede wo fio nti mpɛsɛ oba befa no no si yo se akra ne nti na bia e kontokwa na se bibi se ni amemfa oba befa no ya na me se me kra me de na eba no see what me fa nembla anopan ma me fam say asem si ya na me ne kan wo phone so na me di akra ne koy me de ne koy na ge no honum na nwumle be ma ne ba fi no aka che ne se pa cho yukuna me ne ti no aka che ne se adede ba de no odi aya mi anti no me kasa o se me na mabontene e kasa na me be ma ne frɛ me asem o kan de che me se me na mabontene wo ba fi obeti se me na mabontene kasa na misimi na mabontene kasa sesei o se o ka che ni se me o mpe me ba na asem o tiatia me ba no na mi se akwa de o ye bone na wo tia no kwa da me nka hwe se mba no na so oden pa me akwa mitimi me bone pa na so oden ni so hye o ka se o ya de na ka se wonje ya wonya se wa bonansa ti wo tia no kwa de no en ha me na so o se mani ni agro fi o mani nye dede akwa so de de obedi agro ti se sa asem de woni tim de o se me bese samene ma mfam firifio nom ana me si yo watinti ma me kwa ne kasa ne ye sofo ene ne kasa se wonya abotere na esi amenye wati asem a wo se oba no na wubisa no na o kire wu mu na wa musa na hwe na aka so mbe yi ne ma esi ama me so yale eda asoli fie ne hunya nto no se o se okofie ana me koye mo ne kasa sofo ne ba mi kru ne kasa ya na me koye me kwa nta se won tina ni mu ma me ba me enha me te o ma na anwumle Tuesday na anwumle oba ni si niema eno minim de se no ho se no wonu nsuo toy na me kwane ba afi oba na niema ne sensen o ga ne niema sensen no se ade ntina oba adwa si niema sen honum na manyi ne niema na ama na me se me kwa na mada oba na obenya ne me amabie opo no se if boy na o ka che me se me mani pa ya bonu na me se ade me kan wa nkasa no atọ adwana ba no ka se ne mba ne ni nyina didi ye kwasi na sister ni kunu nso so ebaaye ni kunu ne baaya na ofle mi kunu so wo mbla na onfle me so me nka ho na me diwe ne nyina ye kọ no manwuma no Tuesday na nwuma ne nyina ye kọ na say omo ntene voice no but na no ba ya de no so okasa ti me pa cha omo check de wa samo check e ma ye messages ne ba na but please we can't hear her voice doso do mo nhwa ma he to aso pa cha na nwuma no ni kunu ne frɛ ye ofre na ye kọ tena aso ka se ye ntena ase ne ye tena ase ti ye tena ase na ni kunu ka se ade ba asɛm na one me wo na me si mi ni asɛm bia ti be ka asɛm ni asɛm bia na o se ade ntina wasi ne niema asi ho wasi ne niema ahata na manyi ne niema na ama no na me se me kwa na mada na dani bai na obebo opunum ana me bie no wasi last month so wasi niema na yini si niema no so manyi niema no na me se last month de na me nkai ti me ka se me nkai na me se no makai na minim se oba adwa wo honom no wasi de bi enya no kula mpo na de bi so wasi si niema no so manyi eniema no ada ye setre fie na yi nkrofo niema na eno so manyi niema na ho setre ho na yi nkrofo niema pacho na die na kwadu we si niema na yi bosumi atwa mu wanyi we si niema bosumi atwa mu wanyi eno nkwa ne kwadu ye setre fie na yi nkrofo niema enti sabre na sa wo so di dwa na wo koya enka wani be yi niema ti pacho me na ngacha nse ne de na wo kan de ne menkai me ka se menkai no si mi metu fun ama no se oye no si mo me da se waka fun a kire me
me di mankasa na me di na meto ono ose mi kunu ni ka chen se me de me ba ne koye ne kura no wanse ni mi wa ama miska just che mi kunu so e kan me ho nsem e de che me ni masem kura ka fa me ho e de che no o ka che me se mi kunu so se ba bi e be da kura mpo emu odin yenya ba bi mfe tintu na mga chen se asoli fie na ma me wo na asoli fie on so mi ntimi nkwa ka ma me ho e wa asoli fie onom etu aka no mi kunu nyina na mi ge no so ani mi kunu to obo ntimi anka bibia sese anase afesu no blazo se first me ba fi ono na be pla na yina ani mu honom de man be se meja me ma me pla o mani mu honom fa ma ne biu na omo ni musa wanyam o se meja at no o se o betina fi o se o betina fi na se wo pa bia fi o se wujimi e de ma nipa no na ono wo kwa ne boss won mo timi ohuru nkukuom e de ma na ne ma so wo honum te we se wujimi de ma nipa no me be pla na me be pla o mani mo se meja me be pla onum bi o sine ma so a mi yi ne ma no emfa ma ne yere no ni nyina be ma no so te wonu wantimi anka hwenti side a mi firi fi onum ade be chi no be firi adwuma be on pe so obe hu manim e wo fi onum ana o kan e ma anka sa ne nyina so obi asole koye ade chinya na mi kuna ka chem se woni dan wo honum ti se bla ne si mi firi fi onum a me nkọ ma me honum ana opam na me wo kan me se me nkọ na de bla na oba na de odi be mi bia no mfa anya me chenchina wo se me nkọ na okọ pie kọ na osan bae ewia no ba no se asema no pa me kan no woteye na me se asembe no se manga se kọ ma me honum na me sinti de asema bla ne kan usu di na chi se me nkọ o ka che me se woni dan e wo honum me dan na nya ne dia nti no se bla ne se me nkọ a me de me nkọ na me se waka amate me ya de nti me we de me ye na me kọ pa che na Wednesday no me de e kọ ma me honum wo de kọ ma me wo asori fie ho pa cha na honum na me feel basis me sawanyem pa cha abo so me say 7 months enti be ma ne pamo se kọ ma me wo na nya se be ma ne friend say ata Daniel e fa na wona ne tie pa cha mena wusi ano na hene fa na mo tie asa na mutu pa cha honum ana no wote nti wu no te fie ho dodo prapra na no one the ni sister feel but akasa ba no mu firi wo no ni nwia no mu feel no mu kwaje do plapla no nti do plapla no ho no na me call to mo enipa no a woni wo twe no a enam so ma wo kunu enso akacho sa ko ma me ho e wo prayer camp no nipa no ye wo kunu ni nwia pa cho da bi ogwatina feel no di bla no ti na bra ni ti flow da dansa pa cha ne e ye bra no busua ni di anaso no so do plapla bla no on ye di fio no me ma ne senko no kwantina honom ne ye koka ho e bi o fio no minim let us ono no efie no otim no eye ni busua ni dia anaso ono so ye hweso ma me na bi na pa cha ne hweso ma me pa cha ono ne ye di ahye ne nsa pa cha na mo kokotena mu bie pa cha okay na be ma atada ne wona ne wo masan pa cha we na count to them me ba won count ya wo ba won ka ho tu pa cha abosume nso pa cha na ne wona ne ba na ba ko no so wo mfie san ono 4 years wona ne ba pani no pa cha ono 4 years mba pani no 4 years wona be ma ne ba pani wo 4 years enti boy ne ba pani pa cha 1.5 ketua wona ne ba wo 1.5 pa cha atada ne ba wo 1.5 pa cha na wonyima abosume nso pa cha waka wo 7 months ene 1.5 akoda no isa mo kwada prayer camp na sa wo kro no waje akoda no baba cho bla ne ka se nwuro ka se edan a wo pa ma mikunu no no na epe dan de ama no na sa dan na ope de ama ontimi mfa me nkonkwotena de no ne me entimi nkonkwotena de no enti boy ne mpa me na me nkọ ma me honom na me ka chen se mitimi mfa nyinse no so nkọ ka ma me ho e wa asori fie onom ti sa de on ha me dan ma me best na o se me nkọ de amekọ ministry ka me ko kwai woni dia sheka woni me woni na time fie say pacho mi hunu 5 years ni woni na tra 5 years be mi hunu na mi ko school che mi mo ko school mi hunu na mi wo SS na o ma me mre ma me wo di ya say Victoria Boama yankwai madam pacho wo hu no na mba no ko school
and of funny say, ya, man, walk a who qua. I said, I said, you said, I'm into them. My eating, I may bomb pie a man. Only be many in Allah. So when you have baby, may end day. A come up one walk away who crowd one man in your school. What a body and to what? Well, I'm not your school, madam, when you say no. Then no one finds a woman and say, dear, let me that sorry if you in my soul, but sorry if you have the audience, me. Who catch a man for sending that sorry if you, who not my no minty ball or so. None that day. That's all I say, me that sorry if you into weapon my cranny, but I must man say, oh, hide them and a cranny wants in them. What if you send two souls or sorry for you, what the way? Me yellow pan, I'm to madam, me yellow palm for that room, I'm Sacomano. Tis what see, I can't remember times what sorry for there. Master man is sack on who go school. Na me ana jam fan say oba tan de obi aba ye wo ba na me gitum na me so o mo side o mo ntena ti ne wo se kwan won kwodi a won pa de amane ntenam o ti me kam ho asori fie ho ntira na so me de ba ha sei no ne ya na wo so ba ka ewe ne kakra kire me wo go su wo kunu wo ho o maya sai wan na wo hwa no de na ya kanina kire ye na so me na me hwa akola no me ne kunu bema no mene netie e no dwane gya me ko Nigeria enkura mienu enti mi ankasa no hwe nkura na e no de cheopa baaye e na jamesa wose memra na mene no ko mene nkura no mienu no bema ba ko na mene ko mene wo ko Nigeria ho enti ho na mko nyinsen ye ba ko na mbe wo no hase kwa kye se memra na me ba enchi bi ono so be de obeba memra me wo sata na metamaso wose memra me ba enchi bi obeba na me baaye me hwebe me kwan ya wa ma madam ma wo yakopad ma wa fa me ba akurai eturu me se be ya fie me da e ya akra de no we ya me pa cho no wo me ka akiri okay we na akiri ba eno no we be ma eti mi yankasa ma hwa akurai ya epepem sa me na odiko school no ya be ma no ko fa nyinsen wa me na anwie school boarding no e wa hin for school Antoa no the boarding house. What the boarding house? Bema na anwi amena anwie. Ejuma be na ye hwe no. E ye hwe wo mo. Madam me bu ha metonsuo. Bu so a don ko bi no me obi di ma me an makoton. Me koton a se tensi do benya me. Madam ma kire ko ma nya wo sa e wo me yem. Na mo nkura ni nti. Nkura mi ensa no. Nkura mi ensa ni nti madam. Ye mi se me nim fifire e di hwe akura yi. Wudi nsuo to no ane maso. Madam. Na me hwe akura ya kopem boarding. Bema na me na ba na anwie school. Me hyede mu sun. Ena me se me wo fa ne mo fa bom kakra. Ena me frɛ wo fa ne ka kye nse wo fa, mo fa otema. Akwa ne so wo nko school bi e mo no was adai. Wo mama me abra bu kwa. Adai. Ena wo so de wo nko school na ka adwuma wo besua. Me de wo bekwa koto adwuma no. Akure se da na bema no wo hu ni nti akure se da. Sa be no wo hia kada ne e ka sam no ka wo ye master. Akure ye nsua adwuma e pem sa amiri. Eti dia hyemia se boy ne se wo mpene dia no ko school wo hu no se wo se meti aso de fie. Wo se meti aso de fie me yare ti aso de fie no ka kira manfo. Se mai mabo me ni da akura dem. Nyahwe. Eti akura no so wo na di ni da dem a wo ba nyama wo nya tokoro bi e di bibia bewrem. Ani sam fom yi. Eti akura no obehu no na boiler so no wonte boiler so no da dem. E no be fa ni nsen ye. Me de me so obi abai me ba na me fa ne ka me ba ho. Nsi wo fa akura no nsen na wo ba ko. No wasa bra me bra mu pa madam ne ba pani no do hye machi tu na ebia wachi eti wonya abosom yenu na me se wo be ko wase ho ene wo ko be ma na ma me ho eti wo hwa na be ma na ma me firi mu wo yale ne wo no ade ne koto hospital ne be ma na ma me firi mu to ofi na ese wo yede oba me nkyei ene wo ba me wo me nkyei ya me hwe no ma no ho ye fa na ko be ma no ho no ene wo sa ko fa nyinsi na be ma no tebra wo hwe no discover de madam skasa no wode ba ubisa no se mini bi ena mini bi onye adwuma no wo ye ehwehwe adwuma yi bi eda wo sliding door ba chan eno bi no ye wo mu waska oda so ye pa chese de waja wo be jai se adwin papa ni tiri yankwa eti mia na mahwe akwa na ma no ho ye fe na so be fa akwa no nyensen ya na se me yale eti aso de fia
Yes, me yalmini died the Muntino. Open my colony, dear. Madam Massima, me kindly say, what hard am I in terms? What we let's what want to move one and now. What Yana Pine. Who not a branch and Ancasano, when you not a Me who not a pa. bear. Me fancy bear was me. What's sorry for a shoulder? What me Yalida hospital. And when it woman a ye me, Edinburgh said if you, and no one will see who beam. And I'm going to make my friends. Then a 2 from beside some man I want to say, na a day. When you need. Oh, when you need. Bear. If I tell me who you fear, dear. Mammy, who if you say? Pacho more 23. Doreen, 23. But Now, what must I share up with the name may be a crown? Run warfare. I don't know fair. Will be our bed and warfare. My interest will be an warfare. My interest. I'm a forget kappa and I say, call we crown. No warfare, papa. No, we have a papa focus. When you want you for it, some of them almost slow. One may fear, and son, I will be one by you and one. Who dear, madam, send why a fair. And the tipa. What's that call? Yeah, and say, I press I am. Nams, eh? What's our father to Miss Winnie? And a man was saying, you know, and ya baby, Chanaco, who you now, not further be a canano. It would ye. I am Munyami and Kawaman anymore, but oh, what could my brother or Quacono? Munyami and Kawaman again, sure, Madame Cacra. It's Madame Brepa, Madame for that woman, Midio, Madame. A gentleman made the Quran, a man for that woman. It's a woman once in Cabium. One upon you or bow, I gave you a corner. Waba, no, and before was over Fakachino. No, not 10 years. Or be found the knuckle. And I'm saying Fanomano. It's me, Fano, and as a course, Fanomano. What shall know what bread? It will just the a draw song. The Fanomano, no cocoanum see you, Matty. And I'm a far coday. I didn't call ye. But I could no call ya. What would not call ma or bar for. And I walk on any 10 word in and I pray from your man, Minidi you. My future for Minidi you, or Batana mean soon. I crave for school back, also could do with the crying, Ed in a manner. No Bata mean soon. That answer me that if you know me, that's if you were a chum. A honor will bow away at the Thomas so. About first one, at the Thomas, what be a witness for what school, Elshiandia. Mammy, will be at that body house, I brand your uncle Fanway. Everybody when you say we're jazz school, no. When you say, send me who the Bano didn't know that boarding school, Mebua. Now we're boarding Mebua. Yo, any actually me said your body in this body was happening at Uncle Fanway. Pacho, I covered the Mohonum na near Uncle School and Mona made a home. I said, Cover near Uncle School Cranny and Lucky as them, the then I know. Mammy, many of you, Pacho, a chrome honor man and made the home first now honum nanny yet. A minute. Honor menema many to come on no manner, midi horn. And all catch me swap him. That time, so my woba, mammy at him by a semi school. Hey, I what you count first one. Yeah, won't feel say. It's all 5 years. And I'm at Seattle, and so won't go school. It will school one and because what you come with our mamma, also won't feel say. Patcha more 23. What 23 years? Okay, Yanko. And about penny was a Patch of 4 years. Was a 5 years. After October, no 5 years. To when you say boarding canal 8 years, 80 years. 80 years, no one go school. Doreen, when I'm in what you come on. Now, who JHS and answer one for Patcho me, JHS, now me won't buy penny. Me won't even now. What Troy? Me the quatrain and to me and my major and I'm to us. Metsiakuran or no one or bar. Let me see, couldn't be as Metsiakuran or why they walk to school. No, a prayer school. No, what's in about penny? No, never pass away. No, when you are crying that. When you are crying that, madam. It's many a bit pan and let him in the cheek and the bar saying. When you are crying that, maybe over penny, Mammy Missano. Or Papa won't know. Patch of who watch us on my chrome honum. Or no, so no other. Patch I know me course with number JHS and I made the horn. Who could go with JHS saying? So now what JHS too. And I do no best school be an answer no. Patch or dive. No, yet ye in Sabra, no, yet ye. My friend say Prince. And I do no swap out. Patch. Not yes, ye. Obi a wo je
wo GHS saying 2 no obi so opɛ na ate ase e de no ka kire wo a wo te ase ma no GHS 2 na refi so be wie school dori me bi so mani abiri o GHS 2 wo first born na just say wa kra wo ka be ma hwe ye na wo fie say wo break your virginity na wo fie say sister miss wasam okay 10 years Pacha Davi. Now on fear say. Winning Nakasa, Nabeka. Pacha be 15 years. Be 15 years. Now the farm Bema. And see Oba Penny no crano. And ya or papa ne break your virginity. Nibiswasam. Me say Oba Penny 5 years. And your papa ne break your virginity. I don't know. Pacha Davi. So my miss. Wa shoki wa hunu mame wa shoki me say be wono ayo waka to senyo ono a ena ono di enti unyi nsa ya no waje Pacha waje ya no wo ya ko de amina hospital e ma ko bo mama ne ye say yo mate o me ba behwe no madam safi no behwe na eni eminim na de wunim ne fie ena me kwa me shia boy no na me eti wonti say akwa no wo ya da hospital wo se ma me se ma me ma na so ma me se me si wontu so nsi ho mate o ma me se ma ne ma ne mehwe akwala no eti wono so ne ma me no fi so wo akwa ne ma me ni makwa ne da be body ni makwa ne da me yankasa madam be ma no hu akwa ne da ene ma fo da wo ma na de wotu ba bi oti no wunim ne fie say we nim baby a wote ye enti wono wo de nyemo ye kopem se wo ye wo hu ba ma ne da Darren mama wo de jama ma ni nya no mama wo nyemo ye wo bo na mane ye woje ye ko tumi woje at woje ye no no ano no no akra no ba na ba ma ba wo ha sei ye de bai na me pese me hu se emprempre ya se wo Darren unim se akra ne ye ba ma ne de ya pa wo nim ne fie Pacha fie na minim no moto afiri wonom sisi ka kwatina Kenya ase no so no yeso ma se atufu yeso wo kosatwi baabi ne maame so de ka ama wo so de no ho atwim kɔ nkran de se yenim baabi a omo ne nam eti wo mu ana boy no abakrom aba akye ase wo no mahunu na me ka kye se de wo ye me me akye no efiri wo no anu madam wonim boy sa ba ma no so wonim number Pacha mo number bet me fly nko ya ba frɛ no ya ba je ya ba ensemu ba no 5 years eti me yasam de no banana yale no so me mu a menya ho me we na me ka ne che no si wo ka so oba bi a o maame ne se ma ne mba ne maame ne mpese oba ba be hwa akola no asem o boy ne ka de kire me wajimi ana bo be ma no maame me ba wajimi ana wo maame se wanya dan wo kwa kodi wo no bo maame amane wonu wo kwada no obo wo maame amane ma wo maame ka kire ne se woni wo meda ansa no woni wo ba beda na wo wi na wo be hwo no so maame se me ba cho mo pen number mame boy ni makura ne 5 years wo hu wo ba ne da enti sanyi se no wo fa mu pa wa hu ene o fam mame ma ono anka mame nka sa mame Darren me no me se Pacha wo fa mu kan de o fa mu kire me Pacha na akwa ese be ma no on ne step father eye ya busuani oye maame e wo fa sister ntini ye de ko social welfare onum no omoka se yemfa yebeka no ofie aya busuani asem ti emra meka no ofie na maame no omokoka no ofie no omo so ombehwem but still na manhwem na papa no so asenya ne bapa ni ntino onso yi nani na o maame so se mane enhweme o se otimi se ne o maame ska se won fa mame but maame na enfam ska ne mame ana me ka say abra woni me number woni won maame so na ma de ntina ho fancy maame so ana sa me de ne so so maame na ye wode ma ne se won fa maame wo so ana se wo paninto wo sa Pacha won sa nti wo fam de obedie kra ne ho de just me and one fan two hofo GHS2 na nyeme wo fam wo wie o maame ate akwara no se sign to school so ukwa ya na untumi nya akwatidi ahu
Doreen said the menisia bre wa have some cast na so wanyi me so me na me bufu mpa se be sia ma bros sister wo edwuma be na ama me ye wo aka kire me mama so danye edwuma nti o so danye ba wo ye edwuma be na ama me ye o ku de obenya bia wo no obenya bia no sei ensu anase niema bi obenya bia no otimi eton okay eno no ode hwa wo ne hwan ode hwa me ni menuam unuam ye sei pa che 3 okay mo papa hwa mo pa che odabi ti hwan na hwa mo mama na hwe enema na wo ton no eya wo ton bi bua no pa che me wu me baya o hye na tini wie ye na ebu amene ni kokurum ti ba ofa ne ma na na emienu nyina na yakwa akoton ton wi ano amam kakra se menje mfanto me ho eno ya bra wo wu ye pachan me ka bra na wo school no pacha dabi na mo nton bi mu ano pacha wo dabi makwan kura wo ba wo nton bi mu ano pacha dabi se dia wo beton because se won so aya batai tu beton ba bra na mo wo school mu no mu ano ba na wo ma me nko an ne ton suo yo benya bia wo papa ahwe mo no de ahwe wasi ko school wani ma fefefe ko school fa beboa no wasi me de baye ko tidie ni nyinsan 15 years na break of virginity we first born now 18 years ko school wasi akofa nyinsan foforo enti covid ne ba ye na anye mo ye enti covid ne go over na chesa ye baby school na anye mana pacha emuanum na medi hu boy no menyem me ba na menyem na pacha me refi dating kaka me wo na 2022 mo na me wo no me wo mba no na wo first born no nti tema wo ne ba ma ne twempere nyina na wo school pacha ne nti body na squad be na wo fa so de ba ne fie eye ne fie wo do ko hotel guest house na say ne pacha ise bia ye makwan ansa sana makono hono wo makwan na akọ nti na ma minim so wo boy pacha che me ka de chile no nti be wo nyim ya na say da wo nya nyim pacha na me nya nyim ye na me ka de chile ma me said ye se be me bia hu mo so opeme na me ka che boy ni se omla na umbe hu ma me ana me mane ba fi ne wo tek na mane ba e to ba na ma me ka ebu ka che nse wunim so oba ba akode na o ka asen an wonim na ma me ka se na wonim se wo ko school ana o ka se wonim se wonim se mi ko school na ma me ka che ne se wo mpese obewu se menyem nya sa de obe ha ne pa pacha se mama me so ka chile ka de chile no wa se me okay no kre me pacha oboa chile no me pacha me ne akora wo ko school wo kwa no ye makwan ya no waba ye makwan ya no waba no wo kwa dia madam me ka me bone die enye kaketowa ninim obabo die mu ya akora epia wo ma na de achi wo pia o ma na de achi na ma frɛ me tunufo na m kasa kyerɛ no opia wo ma wa soro me kyina kan me kyɛ kwa me tunufo kora no wa twia fa me so no wokɔ no ba ta me ne suo ti de mu ya ne sɛ akora yi enyim nam hey be ma kora woni wo no ko fa ne bra na me chufa so no ko no ba ti sa kaka dro fa en se ne trum ne na twama wona me ntokɔ saa me ne nua do di na chiri ba ne we no wo ye be ma wo free school wo secondary school okofas wo we cape wo bai onu kro bakra wa amfra me na me se wo na de onua ba atwede be fi onu ma bo wo fi ase no enya asam ketewa ene no me ba no bakra wo be sam se ma wo ho ye na me nyakopa me ho ye wasi ju enche bia me ba sen wonam kwam na me so me tonsuo sen wonam kwam mu batide me wa ne se ya me phone bele ne fi ofori fi bra no ba na afra maka cha me se ma bro na ntokwa esi ofi ase nye ntokwa ketewa na me se no wa ne hwan wo so bayi ma aba na ro de bayi ye wo ne nua ba no na me se no ba no wa afra me oro kwa afra ma no pai sen wonam kwam mu ba no so ka kire wa oba atan de esi wo ba no betia no eti no wa afra wo no ntro fa busa asema ho te se no wo se me ho ye no eti oba no betia nti no wa afra wo no eti ga no fra me wo bo no a ye do be sisa no nyina tugu abontene no esa na me ba no be fra maka yem se ma me wo fi we na wo we na me si yo me kro ba ya akora afra me so wa ba no wo se ne bra na me si yo mate ne me ba eti mba ne che se do be no wa no wa bo no pa
apake no manyina ene ye bra wo hu na tada ne ye a watu no no mebura wone me ntokwa sem etina ma mani abiri no se boy no wo ko school e no akofa no e se ne wo se me da asole fie me da de me da asole fie akwa no be fa no wode na se wo ye ni se di a etina ma mani abiri na me chi ne ba tada ne na wo ma me ka na ne bo wo ma me ka na wo ne bura twade no me kura me ye se onkonkonko ni papa no me ye ne ho ade e no se ma wonyim etu dia mesro nyakopon ya no wo fa no ba wi a me ba beye na mtu ye fiwra nanim wasi yu de nya botere mane ene so wo wie ya ne maame ade firi mu no maame wunyi ni se omo wo ma me baba ye ba ko pe me baba ye ba ko pe me baba ye ba ko pe bi na ade ye wo baba ye ba ko pe madam me tiano madam me tiano papa me kasa me tiana me boa wo baba me no bo atwede pa wo fie ho a obeitimi no tijina me ka bibia madam maame wutumi no maame tijina ede busa no me bisa na yima no me say na wutumi no maame tijina me ba ndi bufuo maame mane yima no Darren ma wonu maame tijina pai mpachana sabi enti e bi na si ya wonu ne tijina he mi bisa e bi na maame ya na wompe ya wonu ne tijina ka chere me abacha wanya mehwe be ma no a bibia wanya hwaka ne wanwu obi anya ne hwe akua che wanya mehwe me makobro atwede e na wo maame na wo ya wo maame ka ya na wo mpa wo ne koye yeso aka chere me mitie mampacho enam boy no swintina emam enam no so sai mama me ka se mo se mi hu no manfa na ma me de ne kokko kire no me se enam no so sai no dia waka me pese mi hu die ntia wo no maame tigina ko boy no enyina ma adwene die ntia na maame se sai mitie abacho se bia wo ka se se bia mame enko ba bia na se bi se ya o ka na me mfi no pache na manu so nti na wo ko to oba na wo ka na anu na te agina ene hwan na di wachi pache ma oba na wo hye hwan achi se ma me wunyi se hwan na hwe wo pache ma me na hwe si wa hunu ko school e say degree diploma diploma na show ma me achire no ena degree degree na show yam no diploma show ma me achi ena degree show yam ena ebua ma me hwe wo mu ni wo fa wo so de wo nko school na ka aduma wo besua etireje wo adepam na me fa nkoto eno kwa na madam me hye ade no wansu adwuma nso ena mbo ni nti se me nsu Doreen ade na adwuma nso wansu a ana bache na school na na o mani so me wo me ba panyin ni wie ye no ana ombusa me se me ko school na me sua adwuma na me ka se me ko school me sua adwuma me ko school no na school na na o mani so na so wo ba pani no na wo GHS bebo a bacha e na aka so be ko school o man san for an ko school bacha o mo de me wo ye fon papa enya se man ka me tamade dia botri ma mo what is your was wo ni ba na school na ni so nti wo ba pani ni wie ye no ka so be ko school wo nsu adwuma woni made papa wo so ba pani no wo no na wo GHS woni made papa nti wo ka so be ko school ni sande wo ko SHS SS nti obi a wani gi school ho na wote ya ka kire me ana wo wie ya ba ko be ma no kwa wa hunu bia mu ni ye side ko school sa kwanye me ye edu betimi aka kire me sai no wani gi school ho ka wo ba ko no yes wo di ko so adwa so be ko school nke do ko SS no nke di so kwanye bia mu was na manage school manage school ya sa do ko na kwanye me ye enu na che me sa no wani gi ho ma bedo wa bre abere ma fam wa bre hwese wo ma me yare what the prayer camp ne hododo no ba bia ne nam wunti akora sa bia na chi wo bai wa wasai say pacha 1.5 1.5 wa che wasa anyi maboso men so enti wonya sa kra sa na wonyi say Doreen wo ba no wonya sa yansa wonyi say na chi bibi sa uno ni kwa mi ana me hwe no me say
Obano. Your son, when you say and son, wunyin saying a chi. Papa, meaning a year when I. I come and check my almost so many soon say. A crown over 1 year and 1 year. Well, 1 year, 6 months. 6 months. Just a crown over 9 months. I know about Bosumen Kono. Pacho. A sitting at Daniel. Now I know what's here. Usha. Na eya setire mu go se wo benyin sen wo bra wo ba na nya aboso menkro ka kire me ni busa no ka kire me se funu mu ma ni nyi ma no me say asetire na ta Daniel na wo te bra wo ba akoyi na eye se wo be se nyin sen wo ba na chi wo bra wo aboso menkro man pa choda ka asetire me na no wo de wuti mu ana enye bubobi so kire me Mami metie o. E mama ni mre metie bubo bi so kire me yisma bra na be frata Daniel mama. Metie. Ampa cho satam na ya ina djuma sam enko ebu anu wonya adwuma no wonya adwuma. Tini atifie. Ti bibia ni ayi sam maame na me fele no ka de kire no. Babilo. Obre. Mama wa bre. Hey. Woni be me bia ka ne ho. Wo munim sam mama ni be me bia ka ne ho. Wo titi mama sa adan. Adan owuja wa bu bebre o. Dore nhwemanim owuja mo wo bebre. Sese wo ba 5 years no. Wo share Daniel na mo kotena efie no ho aba asema Yesu tu no de ne ko. Pacho dabi. O wa hene fa. Pacho maame ho no. O maame no yare da prayer camp no. Ono na wo ba 5 years no da ne so. Senya sa wonyem o. Kase mesi diken bi ato wo. Sese wo maame te prayer camp no. Wo didi koma ne bi o. Pacho dabi. Brebe na akoma maame sika se maame gyeto ho. Ese wo da prayer camp o yare. Wo niska ntino gyeto ho. Da be na akoma niska. Pacho minye. Sese wo ankasa na woto na adwuma be na aye. Pacho esa da minye adwuma. Ji wo dan be ma no meboa. Pacho. What at all cry na ema ya ba wiase mo hwehwe. No to nsuo. Eto to nsuo no. E na be be kan ho ne Ismael ba frata Daniel mame. Be be kan be ma na ye se wonyan nsuo no. Nya salvation na chi wo sa anyem. Etimi kwa me friends e na akwa he na chi ye. Na wo sa anyem. Na wo mana koton ade. Ntwaso. E de ntire wonyem na fu ayese na akwa he na chi na sa na koton ade. E na wo se ma me nka se won koton ade o. E na wo se ma me nka se won koton ade. Eti na nsan na we no frem se wo kwa koton am Daniel I didn't say wo ma kwa na kwa hwede na fu aye we sa he na chi mame enkrokro wo ba no sa mane nkoto na bibi nkwa nani no hu sa de ewiase sitie tata wo yale eti na ma me ka sa no wo se oh woni po yale de me ka se on fa nkoto ni nsuo na me kra maka se kurom kra wonya akoro na me se yo mate ama ye guso ye fra atadania na ye no edi nkomo enti wapam wo free fie no amutemu no se ko maame wo prayer camp nya sen Pacho Tuesday no Pacho for no bra Pacho Tuesday no na waka na chile mi nti ko maame ho Wednesday no wo ko maame ho Wednesday ti wo maame ho prayer camp one wada bepem ene Pacha ne waba ho abehwe Pacho ma ho wa frɛ wo Pacha ndra no fleme wa send you sika Pacho da bi o ma miska from Monday no ka se kwa ko Tuesday Wednesday Thursday Friday on Sunday uska Pacho Wednesday na me call maame ho no Tuesday no ka se me nko na ba maame ho Wednesday wo ko wanya akwan wa moska Pacho me ko no maame 50 cedi no ano no 50 cedis ena wajai akura ketwa 1 month 1 year aka ho se kwa na kwada na prayer camp no wasi bedroom bi wo ho a wo se monkodem Pacho da bi den na ho so ko he enye okuru no
Pacho blan na asem o kan de chile ni se oba no betumi wo fie ono ma de o de beye. Eye mum ye no wukunu ne wukunu na ti ho. Eju no wukunu beta wo ba de oba ye no mfa me ye wo. Na be ma no so pam no. Na so no ne ono so de koye. Enye ne opam no yakora no prayer camp no wa han efie wo ho se kotenem. Oso mesa no manfiri wa sa afre kra so mesa no manfiri ene dem. Ana won so na wa ha adwuru hwene mo bon fie ho. Pacho dabi. Hello. Hello. Ata Daniel memwa ha. Ajo se. Me chia na what to say. Oh. Ya de nyame ase. E de na asi a oba won ne tie Doreen. Wapamo no ene mo baketo ano. Se onko ma me wo prayer camp. Enko tena ho. E de na asi. Amba cho se. Me baby ka kra ma na me floor. No baby ka kra bi ya me floor. E de na asi a wo baby aka untube Ata Daniel. Baby am wo me floor no ma. E de na asi a wo ba pay for 7 months. Wapamo no ne mo ba 1 year. Se hey, Ata Daniel. Ismail. Safa to Daniel. Fe wo ya de yin. Wo ye bibi anka wo ntumi fa ko no. The first wetimi ya fa ko no. Papa, say one fa for no a. You remember who ko for wo bi ba wo school, secondary school. Na wo ni so wo secondary school. Ada na mema bi aba mo bonsa forsa. Mo shada some best sign crofoma because and never ba one one so aba no sabia so se de kwatidie nko a na aka ye enti wo mo daache wo mo nwene ho ya nwene ya daache ho enti de bia jimifo ba eba jimifo sa na mo so nya bisa secondary school obi ba wo school na akwafa no. What do you mean? What we say me yade krache me krade Me pacho no ofre no wo fe no ka che say ade nti wo mojaduro no e otoma no wo fe ni nyina ama ene wo se san me no nwie nti san ba be fa wo se ho ade aduro no bebra wo de ene wo afo wo afa ankoro ho ade aduro no bebra wo Wapamo wo abayu a wanya bosome nso wanye mabosome nso ba me so bi ka ho na me hwe wo fu no abosome nso ni akraketwa we so onkoda prayer camp wo sori a wo wodan a wodam wo do wodan a wodam na wo refi the first day na wo sia no no na wo se pe no wo refi wa hu no ena de on fa wa hu fa na me san fantum ena de wa ye tantante ya ma wa be fo obi ade akose no fortune so ma me MC abo ya dan o mi afon so ana wo ababa wani ni hwe onu ogina ho hwe da fu mo hana kakra 7 months o akria wo no oba ye kura no from a wa bepem ne unsandi ni sika unso ni so ma me ya ne da prayer camp na unsandi oba pay for sika 50 cedis papa obedi ni saying 50 cedis obedi ni saying your friend na won fa ada na what say ya bechi wo papa ya bet mudiamo ya kwaka obi si ano ya me yanka ade we wuni adidi wan ka be ya ode shemami mo rano shemami ejiba mu fi prayer camp na ba ha ne na munnim na busua fie munnim ne mame munnim ne busua like Ata Daniel no tena se nti no ofra ne to nanim ene wo se ne nua no won kana asem won fa nkyere nti wonim de yekọ tinye be no kwa ne fa ne ka kyere no a ne nua no won fa ne nka fi fa nkyere no woni ni nkomo ise de otifi ono kwa no ne kana asem na sum asem tinye be ne ka kyere na won ka nya asem nkyere nua no mame wo de peja mu kakra mam na first be ma no obeba bagine ba mate obagine ba Ata Daniel so mame de peja mu kakra mam na me buafu Ata Daniel secondary school ni na afa no no
ama sweet mommy somehow sa wo boy ya wo no lucky no on person be accepting tina no way sir but copy me say me see me ntimi nyim fi ho no na o ye say me ho ye ne sere na no ya wo na aka che ne sesa ne ho sane na ontu ana wo no ana na o so o no ana na ye ne ho sir wa mi san say de ntino o ye sa de no Debbie wa mi say I know me some questions kura say me Misa otu na just be ma no wo pe bibi o ebedu wo no a wo be kasa wonyem no no aka kire but ebi nso before no no betu no na sen ba kwa kogu because ono tama ye ne de no e ma na adwunim ti baba na adwum se e chale mi ntu ne bia kwa kogu ti wo misa no kachi wo ne me e ba no watu e wo mpa me ana na sade wo misa no I don't dey mama man bisa no man bisa no dey person na ma ya ba oh Debbie enti o se yegu one ono de wo ko hospital akoyi egu ama wo to eduro ama ana wo ma usika bi hye wo sam se eduro we mitade yi nkrofo ma nyinsa egu enti wo su kotobi no ba cho Debbie o se me nkope bi mfanye wo ko pe na me bo na man se menyem no o se wa hye ne ho bo se wonye biem because why twice onye die biem on about pregnancy biem because why twice now the man kwa ko hospital ne ko yeye hey ba me de me ko tedru no me san ko pe bi mfanye sa no ka che me ti wa ma misika afuma ko hospital bi a am tedru bi an so ambre me o se me ko pe bi mfanye okay mo am pay your Facebook no am say afa na atomodi amaye ye wi a ye behwe problem no a esi wo machine mu no ya ho adwuma ha adwen papa nti mo am hwehwe Facebook no madawro ma afa na aboadwo wa machine bu ato ne yam a eja waba nti wo betimi aba Facebook no so Ezra Radio and YouTube no Ezra 94.1 FM wo betumi aba Facebook sesia momfa encheye enfidie ne yede adwuma etore bia problem say no wo betumi ahia binti momfa encheye penti wo betumi aba so unya ba ya na wonso ahye e de ama unua bia na ono so ahunu say yaba na je so ono so atumi aba so nti Facebook no active sesia and YouTube no nti mo betumi aba so okay enti no wa ma uska de oka ya ne se wo kope bi na yigu sabre na wunyin san ya no na wonte ne nchen bi mo na wote wan na me wo fi dwaben na wo ma me na papa nchen me ne me ma me nete okay bra woni abranche na twempra no lucky twempra na ma me nim pacho de na papa nim pacho obi kopem brebe no mu hu se na ye ba ifero e won premier friend lucky brebe no mu hu bra me ka che ma me sa menyam no no mu hu se me ne obi se na wo ba me ma me kwa hu ni da nti me wo ye no na ha me ma me se manyem 9 months awo na buchani bia nyi ne hu adi no ne ha no na me den ne picture share no Facebook se be ma ne nie ti wo de be ma ne picture kra na kire wo ma me se be ma woni ne nyim no enie na da wo ma me na ni ni wachi because tama na wo nte ne nchen no na wo te boy ne nchen no wo ma me ntibia mi say vero na hini fa no wakotra for the past 1 month wo ma me amisa wo obisa me koye adwuma no me kra na me koye se me in and out nintino akotena obi nchen say obi nchen one can just so boyfriend nchen me che no but na ohun na nimu da ohun se woni da no de ma fa na nkire ne da kanukuro wo ka che wo ma me say wo to boyfriend nchen yes me ka che ma me nti se me ba we pe no ni say de no ni say me ne obisa ne te inde na oyawe ba hu na no no hu ne na no ni ba efikura motibu ne Debbie na on se mete juice but oni enu wo na branche ne da enu abaya kama se wo ma me ampa kira kwan se wo beba ba hwa branche na da kuru bi se wa ma wo tumi amba ba hwehwe ne ba na kira kwan se bia wo ku ndo akwaje saka wo so aye wo dan ye onu ansa me bate ne boyfriend che matuma adwenim oni boy no enti boy no so wo hu na busuani bi ada kopim so odi nyinse me mama me patcho menim ne maame ne papa ne elder sister pe na menim no menim mo nyina mo ye nua for wado na kwa kire wo mo me hia o mo na me hia o mo sorry for ba ne papa de me hia na eduru sa me kwatena ne ho ne de o de me kire ne papa say me ne wo ho ntimi betena ne nchen na ya ye adwuma no I know de me kire ne papa before wo ba be hia lucky no na woni boyfriend patcho Debbie ojede no correct na woni boyfriend ja ya che
na me wi SS no na papa say me ni nya na me ni jaye ade na papa say ni nya o say o moa me so o boy na o moa me ba me de ma ntima ho adekodi a o hu no boy ne ho a boy ne moa me ba no kwese me wo ye no menyim no sa boy no na me hia bibia na ma frɛ no na o de ama me empo menyim na lucky ye no sa no ana boy ne ka chem say obese o dada me boy ne ka chem say lucky pese o twimidi ha nti mama ni mre ba antima anko si hwe ada wo ka lucky one sam kire o former boyfriend no ai menyam no say wo sa me man hu say asay ono de on te ne ho ate say yenyaye o na nti wo ni jaye no no nte de ho ase so no be jaye nti wo frame me ma ye kasa ba me nkon ne side me no kre wo frame na wo bi o papa se de subanye omoa wo nti ene ni nya na na jaye no akosia lucky na so ne edi nkomo ye den ma asay me pena sem na ono so pe ma asem no na anko ye say waye me bibi na ye gina asu jaye o eye me papa na say yinyai omoa me nti yinyai nti jaye prekope and me hwe ono so a me wo SS ni na no ono na support me sa nti bibi bofo bi ene wo say ayaka nti na eja wo ya de say nti na eja ye nti ye kasa continuous e ma me wo ye no kra na ono a me kasa me pewe wasi me ni bi o me nya me de bebro I see empo me call G me ba na wo G yi no 7.5 me friend no say oni sika but se menya bi de yi me ho a wo de be ma me me on na me ma me nim no obi anim no me fie o because me ne wo dwabe no and one obi anim no me ma me pe na asem oba fie be didi I see and ono de me ma me ye o ye say me pe mi fanyi me ho bra no wo de be ma me no na me ka che ma na ma me ba obesa na edi im na ebe ampa de ampa so de breo onya fa ma me but o ka say o de be ma me na on say enye ono na say de ntumi man pressure ana me yi mani ko nya be sa boy ne de na wo do no na wo da so do no say nya o papa ai na ete wanya me bibia nso da titama wonne like wo nyina akra no although won sra no wonne ne nyahwe but the to the bia we hear rechichira wo frɛ no kasa wo fon so menyem no ana e ma me mura enfi no yiwani kakaka sa obewo na me papa nso say hwese me wo ba nti ono nso hia me a lucky akosi say be ma no obeba oso wa ba e den ko wotene nka obisa me na nsen akora me ba ha no me ka chen say de mpesa me ne family ko say a good idea nti na o me hwe ne ba onye ni se wan ko hia ne da krokra da oh David ma me ka no kura kira ya ni no ba kwa na ti o fa ho wan ko gugu so oh David no ba na ti de but won se na opewasem odo e na won so odo no nto odo no de wo ho a old firewood simple lightning janti ada da no so nye so na David we de won na anya hwe da nti de mo ja nka lucky bay David senka me e bibisa kwa nka me ma onu mo na hwe no okay because me wo ye me ma me se boy ne da so pe me a me nka nche no na me misa na o kas ania na ye santina no hwe ba no e na o se de bi pe na o pe ma asem tina oboa me kaka tinye se ebia menene wo bibiye na se ye da wa kwa ne so na David okay nti wonyin se ye nyina lucky ka sanya ne dia wonyi no ne kapre bakura ama wonyin se ni mu da jefa ko hospital ko trascan ko yesei wonyim ye kopim se wo 9 months lucky ama o 10 pesos akura da men ni kura hu ni se wo ojina hu eh besin na nyesa me wo ye o menyam de one a me ko bo na mane a me baya wo se me nkope bi mfanye no besin ne mama no kura me hu lucky da ni hu na nim se woni da eh na emema ya bai kura na ne pana no won pewu anasa na wo pe bi adi hit and run na hit and run no say ya maba emetan ya so ofie o hit and run de wo boy ya na say wo call baby na aje say bia wo ba no wo you adwen say wo ne na etina wo na aka che so on sesa ne o metina ho kakra say be ye ne restaurant no e bebe wo bebe tu na ma baba yi betina ho wonyim ya wo ka che say lucky menyam yo se koyigu no me se menye no bepem na wo hu ni biem besin na me hu ni biem so woni ni papa ya frɛ na oh me na me ba ni nyina me se on che yo mu krom na se de omo ye se ye de koto animu na omo so de be ma na busunya ba fie no ye frɛ papa ne se on che ni krom na nka ye mfa asem ne ba o se omo ba preko se be ya nye se wo pe ni krom wo hu na nka bra wo hia no ka chen se won fa nko ni krom so omo ba won baba se wo pe ni krom wo hu a kada wo hia no nka won fa straight dress me ensa no enko nkogu ne ho enfa dross ne brazier ko ka ho
ka be hwehwe ne kuro mu akira kwan ansa na wasesa woni ma akoguo wonche wo ne kuro mu na asori ya no waduru ne busu afie abeye dede onche wo enti ka wonsu ka be yi agunya akora na be so usunda ya na akora bi ka kire wo sese wo yi gu a wono nyina be wu no aka be yi agu I nam me decision semaye because said they know ye no no and the time was our friend ba ko na ma fa on friend bi nti you say as why na we si na adwi say ma anya hwe na no hwe me nti me so da na me call papa no na say me di akra no ho agora me wu no na me to ma adwi yeso no nyim ye nyina pepem se wo wo ye no kra no emugusu ba kokra wa emugusu ama me hu ne da mama me hu ne da wa emugusu ba kokra ama me hu ne da na we bia ma wo kowo a wo chimu a wo mre ayasemo o se yasem ni na ka hu mama ma hu ne da I see se wo ba no anya se wonya 1 year 2 months afeni boso mi mienu patwai lucky hu akora ne da onim no ebia na onim no o ma me sa hyansode bi o ma me nso ni wo ma me se dia hyansode o se akola bia wo na hyansode hyansode ne dia he no pa kire patwai menim se ne ba o se ne ba ne adin kan be ka kire ne se o ba bi se o banyama be hye no enti kasa ne ma me nso se na me gigi pa se eye ne ba na na me se ai se nye ne o mu susu se nye o mu dia o ma me bi sa se wo gigi se ne ba na na de ne ba no wo nkra kwatie so ne ba ne so ba bi banyama ne hu sia agene low sperm count mo den ko hospital sa de kaye anaso onu kra de san sue no wo ba no nyame amani bi no wo bebi sa wo se ne ye ne ba ne de ai wo se me gigi pa se ne ba na anyi san me se ai so mo nyi ni dia ma me ko na wo se me nyaye akola bia wo na hyen so de fiti sada na me ne kasa ya me ko wo ye me bo na ma ne agi ho efi o me ma me ne kwa me hu ni bi me hu ni da okay ma ya hwe na lucky kasa owo audio bi a wo kasa ubenyinsai ni abehye no wanti audio bi sanko wonka ede me nka hwe nkyere ne de na woni obi ani nkomo me ni adamfo me fiti ne ho bae no na me behia me friend ya me kan ajoa me behia no oton kenke wo station ho na me de me ho be ball nti ni be free ne ho akọ no na me ni friend na me free ho bae na me ni friend ko me say me share ajoa no nti me ne obi ani nkomo say na me phone so na kitina nya smartphone ono de o chem say me ne wo fie o na me kan ye at me nka hwe nkyere no ojiri ebi kra na wo phone so kasa o ebi ana ofradwuma ba ana bibi ne wo ahunu ena bi a wote me nka hwe nkyere so benyinsa bi abehye no ye ntina o me man ho excuses me jiri se wante hwe because senka wote ya evidence no way ene wote ya nka ho no obeka ebi afon kokra na wo ye na wo ka ko bepi ho ama wo hunu papa mo se o me bo audio no keke kra na won kwa wo se wo ma banana wo ma Ismail be friend Brana be friend lucky efa emaye me pa cha wo betumi e de wadwenkyere no aba e wo 0245301462 0245301462 0245301462 ubetumi Edward Dwenche no aba na makenkan ede amount we say you are live in Moro Market na je say udru Moro Market here we say ye demu wo ho Yesu ba Margarito GH we say you are doing a fantastic job we say you live e wo Moro Market ho nyame ensha Moro Market say mode ato ho mumiemu wo ba bia sa enfa emaye into ubetimi the WhatsApp message and a normal message aba e was 0245301462 0245301462 na yakenkai e de ma producer Brana ebe for lucky emaye na awia on kire adekodie potentia wose akoda no nyinsan no enya ne dia na nkampesa akoda yimpo aba be ya ne dia enti opapa de ahyase ni na wonyem onim patwai na opapa se de woni ne ba na di nkomo ne ba de se ne nyina so ne san wo hunu se na woni be ma foforo egro wo hunu chat bi ya woni be ma foforo edi wodon ne sex won komo opapa se ne ba ne se de enti en wonye akoda no patwai ne de wantima nche bibia apart from recording now so no the friend papa was ne ba ne say nyene de akeke no papa ne so watie recording no recording ne de boy ne be kan o me papa manim say me kra me ka se manyima be hye no
But say asoma aka che ne maame say nsem bi a me ne ba ne nsem bi o keka ne ti no. Omo ntimi nsan ne ba ne ho nya bibia mo. Enim nsem a o keka kire o maame mo. Me ndem minim. Okay. Ana minim de o ka kire ne papa anso timiti a say me ba ne say nya ne dia. Boy no didn't feel say I like it. 28 years. 28 and I also won't feel say 22. Who are 22. Okay. When no action yeah, my relationship no and last say for how many years and a month? My months. Michiano March no. As to see I am sharing the March and say I enjoy and I do say but yes, yes, there's someone to you. I am told I just say I just say break up semi coin and me cover by On the sun or jaiba. And see, Mammy Shane March, and I'm done. If it is a minimum, any March, April, May, June, July, and I'm a relationship, a break here 4 months and 1. Yeah, one in a trap 4 months, and saying you saying that now we'll catch and I was a quonico. To offer us 4 months, Veronica, a year and near many pepe. One from my branch, that 1 year be biada. Bibiana, a man or a suspect to say. Who on pena ewonachi one confront oda emusuti Pastor Debbie na yete me ne tinti no bibia ni ho ametuma ye wo ni sai na adwuma no me ne ko na yapon abafie nti no okay bibia ni musa ti ye be frɛ ni o making kan sem bia Pastor Debbie e say akra no matwe din e ba cho me na mama ne din ba ni papa no be say oba obe to de ba ne din ti wa ma ne din ben my friend Lloyd din Owusu Amponsa Lloyd Owusu Amponsa ne free Amponsa e me ma me na Owusu ne papa eye lucky no se kwa yiguo no lucky na wan hwe wa akobno so wo ye no mo se me fa daddy din kan akola ne din ho ntina me ma na Lloyd Owusu Amponsa no why na se fa wan din kan wan din oh o kwa e bef set e se fa be ma ne din kan nti na me ma no Lloyd Owusu na me ma me din kan ho ma ti akwa ya wu ni was Lloyd ayi o se ayi ye kan say lucky na was o te say ni papa omumi ni papa penny ni lucky o te say omumi no pepepe embo ne na be ma wa ha me ba ne te say ne na be ma ene ya obi nim secretary na penny na o say secretary ni omunim no like o say omo pa oba Lloyd Owusu Amponsa okay na okosku ni baby no we na go to school pa sure there be onante ye 1 year 2 months ene obacha nante kakra oye kwalifo oye dey oye kwalifo I makosam so wa Ezra 94.1 FM na fe Ezra radio ne papa me dia man say o papa tai na chi se ne ba na sinyi se ne nya ne dia pa try ena maame no ono nso so mu se wo beboa no ene wono nso atwe ho wo dia kwa na akọ o maame onana pa try na woni bia onana te there be minim bi ote ana woni ayilaki maame di nkomo nyina na woni bia ote na ne no anka nchen se maame che bia ate na mesra me catch no ni say time na me ne nkasa time me nyem na be ma ne ka asenya ne dia no na me friend phone so ne kasa say asemse na ne ba na ka na say ne wo nti say me sa na wo ka dem ko dem me no se da bi na no wo se ne ma na me de ko wo no o de bre me amma ko wo na wa fa ama no anti me ma ha me wo kra fit say me koji na o se ne ba ne nsem ma ha me wo kra friend bi mpo na wonim like e kira kwan nyame adom wanya o maame no no kra de fa wa na friend no na me friend wonya the number we me je no elder brother no okay into the elder brother ni nim sensem na ekoso oni ba shwan ono so entube ni like e ankasa oni ni nuane kasa first time now o te say me ni nuane nyem no o blockade ne brother ne elder brother no lucky blockade ne elder brother no mo yaka e fa asem we hu nti ba shwan no mo yaka enti say wo friend maame no fa na wo fa me ba choma jan ne frɛ fiti say me koji na o say some ontimi nye hwe mo ame no me friend bi yagusu aye frɛ lucky but em say ne line no wo off ye frɛ lucky but ne line no wo off ye bekoso afrɛ no ye hwe say ye benya o maame no anaso papa na ye ne na di nkomo because afi ene na watwe mienu
wo di akora ba wiase na me kra no sometimes I just don't think far. So when you say wo kwa fam pren when you ready na mo kra man so mo nyenye mo ntanta mo dodo vero mama yanka mo nyenye mo ntanta mo dodo ma me kra me nya ma anu se manyim o ndan na den wa mo me ni me be ofri kra baaye we don't want free buy me ba no ampa o mama we be free buy se me tia because me protect me o ba later no enti na me friend ne ka se menye na me se wo boa no na we protect who in e kwa meso contraceptives mama anti me adanfo ne kwa ka se menyem no me se wo boa o kan me se wo boa kopi me se me hu symptoms se me asa ya na me feel dizzy na me jitu mu anti na nya se me ma shada se me won a picture about this me ni phone this okay kasa okay anti me na nya se me be se aye me boa pae bi se anya me bo apaye se me nyama na bibia tisa ko me na ma da bia woni ne beda bia na wonom an wonom say emergency contraceptive na asade ai da bia woni ne beda wie bia ye na de bia na ye na de bia da bia o me chese me nkasa mo da bia me se bre bia like e bia ene woni ne da wonom e bia na wotwe muhia sa na wonom ai na me fedru ai enti ye da me fedru na me nim de oye ya obaye na me de wan ye yo ba me ba no mom ye ma ko me de papa no ene ne maame be ma ne papa ne maame na me di ho ya wo kakra efri se no obey wafre waka kire wo se ade sei ni na asie obey wone ne nyem na wone ne nyem no sei na o keka eti ni nyina mu no mantumi ampa bibia anase mantumi ahwehwe ababa awaye akiri kwan na okunu dia mo bepa na akiri kwan oboni dua ma ni nya ne dia mo bepa na akiri kwan ana woye ni bibi dia mo bepa na akiri kwan send majapade bi na wo ababa awawe ho anka mo mpa na akiri kwan nkwankoje kamepe enti ade kra ne nipa eye niema bisa no na ababa awayi frewo papa wo frewo osebo ba no sei na asie wanyem no ompa banka wone ne nkwankoda sebo e de anya false se de wutuguoi na kada bia mogyan mu ya na mu mienu ma hye condom oba ansha na be ma ahye eno de nka ne na modwene mo ho na mu mienu mo bia nhye ya mo ko bayi die eye sa na be kwa akoba eti e be wi a no wabo wo papa amane wabo wo maame amane afi de mu mienu nyina ne nam ho saa be pem ne obi enu ho wa baba we 1 year 2 weeks 2 months 1 year 2 months wow afini bosini oh be lucky hu ne bada wo mehwe ne da lucky maami ni makra ne da wo papa ni makra ne da oh Debbie lucky afi wanyin sai wo bi ba nya so wanka kire wo ka kire wo wo so nkoyi ngu se nkoyi ngu nkwa wa ma ne kapra ba na sasempo a so no akasa nkọ pe na aduro na amfanyi adan afi mu abema afi a wo da oba so a wo se wo do no e bia baba we ye bema ne bibi gisa woka because they odi aye niya wo se wo krokro no edi e se ko ni ma gbe brante no krokro no no nyanye mu yo na se we wonye ni bibia no krokro na enye mu de se wo ni oba da de ne nye mu de difference bia ni na on pe ba de ni eni eno ni asem won pe ba de a eni ni eni se bia Veronica me pa ka ni bibi me de wa ye ni bibi abrante wo no aka cho sesa woni ma fa begu ne nchen no wane wontena wa ye ni bibi enti na wo banyem from the one was koyi gu anyi mu a eno an ba pe mo ne nti de twa to kra woni ne kasa wo fon so a woni me kasa bia mu yeda enya sen Friday ben the time my friend na no say kopem say obey DNA ka bia mabo bi obetu ase boy ni ne boy a no wage ne ba no bi akoni baby kopem so obey DNA no say akaka bensa na wonte se wa wo anya afi ne bosumi mienu say obey DNA na DNA be confirm say boy ni ne boy no e ka bia mabo bi obetu ya e to obey DNA no wage ne ba ana me ka chema na mama say me mbisa ne say da ben na obey DNA no na mukura no ya metemase ache sesi aboy kunim ba bia wote empo ache watu ba bia na mote woni ne te adwo so henefa adwo so police station no zongo watu ho sesi wu hunu ba bia wote
wo friend so a wa block o mebu a wonim ba bia o ma metie na nim ba bia o papa tie papa de se a o habitat ho be bia me kwa sorry na the elder brother so ho asori dem ho ani na ni fa kwa ni kwa asori dem ho mama me to me enja me ba ne ma o musa o me ka se kwoto no twiri ma wo mo ade na wo nkɔ ho me ne me anko akɔ ama sofo no kra tena mu bia kire me anko se papa no na te wo no papa no ye ne ho sada ne se onim se ne ba ne obi nyem ba papa no eche se ne ba no okro bi se kro no na achenti me refi kakra na ne ba ne kasa na ide o market bi sa na o se oba ba kopem sada no o medru ha say no what here oye koko obi ne hwene o to say ne faith say me ba no so na oba ne be si da ya hunu why na hunu wo ba no say me say you say mama cho we tenten kakra ni modu debi ni modu kakra sai ma me nim no ni modu o tenten o wa bo say ne hwene ya isa no all lash say oh na ni achi ni do so ase ma de bi sa wati wono na ate ya na sanete any o ye fan boy ti na adi na chi ye no mmeboa na enye ne sa fan boy kwa mbede me fo ni bia enye ne sa na ne tra ye pa hwe papa be no hwe wo woni ne tra ye yi hwe papa be pa na branti wo de hwe wo ka kire me ma na bibia me hia bia na o ye ma me o ene sai de na wo hia wo ye bobo so ba me ntie na o pie na o ho ade a o to be sai bobo so ma me to say slipper dresses ne sa ne ma na o to pants na breme nti nyese na o behave strange na say wo ye ayi bisa de bi ma ho bibia sa ko to say me nyem ye na me ka che na o say me ni dia me ho ye ne sere no I fiti sada ne pe wo ye playboy me sada me hu no because wo ye okọ no atota atade hu ebe fata no atoba wo hunu dress wa na wato e de abrewo wo hunu slippers ya no wato de abrewo na mo ne tie sa ni manyina na fe obesa me mama me nyemo ya den obesesa ye ya den obesesa ye atifo ye guso ye fra no ne ahwefo obi se ma fa ne picture e kire ye ne ye de ba na owo ba bia wabo na beti aka chense ye fra ne pa the thing him and Veronica do the results come enti se wo so obeye die na e say doctor say die no wate so ye nti omra ma ye ne ehuna kora ne papa na ma me reading message 1 or 2 bi wa bra ye nya no ye frɛ ne papa na se ne maame na ye ne na di ko se Marcos now our days girls know how to have sex for money and forget about their life from Navron. Okay, Navron I did way by here. Wow, this boy on also message here or there abba and no was say never trust human being because human being is like river, it can flow anywhere. So nipa na enipa hu ehu am Emmanuel or the Fribonure and na abba was say Marco the lady is very beautiful. I'm in watching you live from Bodi. No kwasem ne ho efe papa obi di aba was say men are wicked. I hate men. Was men are wicked. I hate men. Which was obi di bia di ne pa. Was say I'm mother watching you live from Offenso Kokote. Okay. Marcos, I'm watching you live from Achim Abakwase. Some boys are dangerous. We and they are also dangerous. Was say the girl should take care of the child and forget Lucky. Or forgetting when you they say that was now yes sir. Lucky. Was he watching you live from Moshizongo? I mean, so was he now, girls? We should be very careful. This guy, he should come for his child. Hey, but they give you 1 year. What? When what you go? Ayo. Lucky no. I lucky you. I lucky ampa. If I not to soon to them upon a battery. So once one will bet prayer one and you more 1 year, Pastor Julius can be one of them. Yeah. Why come bed me for no? Yeah, and I see our own and I'm down for no. Catch and say, friend, I'm saying a phone that do say, why shadow say, there be Faba couldn't to so far, but you had the two swan. I down for no. You had the two swan. Yeah, friend and I didn't come on. Or more than fan of phone and Casa.
enye ayibia award e wo a nipa de nipa ye nipa na na ka ti wa kan yo ma na so wa tete chancha krim da yim sa no nice guy nice guy jana and nobody say na yo fe me picture you kwa me nye me na me ma me be so ohu nipa ko because na me call na me hu say obo na yi wo Facebook na me bo ni din share na me hu ni pictures wo me kwa na me hu ni picture kwa da o da be me enti onu ne de na to so no ye fra ne ye nya no nyima baba wa bosome o ka kire wa wo se koyigu wa nyi angudi amate sa wo ka sa odi nyinsa be hye me na bra wo ti se odi nyinsa e be hye wo no na wonyem ana no wonyem enti sabra no wonyem dia na wo so wo hwe ho because wache atedia say ene afutu na de tu o mo na o monte ase no because asem de be ba na wa hwe ho ntem ansa na asem na ba o ma me de o meyi ne ho ano eno ne hia because the baba we can tisa de bia ye kan ye neutral ya nyini ni ya nyunsu ni but until so baba be kasa ne se de ne de na ye case ya nimo nje se wa anyi ho ano a de enim se wa anyi wo bi a waka chenso nkwanyi wo ka so onyimu nti wo so wonhwe no ama wo de utira kanwura de sanu ni enim no so de se yenim saade na je se wasi bone kwa so no na mra kwan bi wo se se de fa so antempa no de do afa so but e bia na like na ntesa na bia na ntesa ntesa antina ye pesa wo beyi wo ano se o bia ampa me ne no etna na nkomo na o ka no e ko so sa na mum se de o kirem na ntesa na aboa wa ma wa ye save but say o ma na bonu nkro sa wie na fe ye fro na ye nya ye fro na pesa be kasa ye fro so nya eno a kofi ba ye obi ehun se nsema na kofi ka se na bebre na to asomu na bebre enti se ye fro no wa amade a na se wo na o ma asem na yekese ne mo ba de a obua ma asem solve no ye simple enti baby alaki wo bia menim se wutie nya se wuntie wo ya we enti menim se wutie na sa won so wadamfo no aka cha lucky se Ezra TV Ezra FM ye friend wo makosem so omra na omenyi ne ho ano se nsema baba wa na kan wom ana enim omra menyi ne ho ano anya sa de yenim se si a na ya asema ye tena so a se de be kwa ma ne bia no mo nko gina be bi nka se obi adi atia na na se sei because say o de akora baba wi ase na wo so wonhwe no de ma e kira adwen enye because o kira bi na obi atwese kan no odi asiw so wo kam no oje wo ka akọ obi timi du ni gate no wa frɛ no maso mu mebie gate ho a ne ya tim ne ya age ne ka ni nyina ya sebi nkola aba wi ase wo ma nya papa no ma me an shedan training wo mo ɛna ma kodu sampempenso no enti so mkodu sampempenso na fe awudie se komode no oni di obedi oni di obehye enti no bo mrante ne na no abrabobɔ ne wi no tramon ne cocaine no ya de woni be ba so no obeda ne amroba afenu ojankwanche titia mapimfo ayase omoma frito from ne ade mesra nti se udi ebaba wiase se wote no wotu afri ho akwata be do fo dimpa ayedi eta de frani oboyaw ayo ene se ne eke wo mo ya no mo pebone adi wa asase so no mo ta asase mo din sa se bia me kan sa asem yi ade bi wa atro ba na no kwese na sa ne ma na ehu sa so na ade bi so wa no kwese na ne atro se enti se na wo yetimi ni obi na ono nko odi be 7 sa fo no ma odi bone e wa ha okwa no asase ne din okwa enti se wo ya sa ade na unte se mpo a wa obi be kasa jama so te sa enti oboya baby awo bi abomode na bra makosem na ye ne ensi nkonwa o Ezra no kwa won so ne phone no nanka wadu ne phone no wadu ne nkasa na me kasa o ya awe nyese onya awe na ebi a enso tutu se light of big na asi wo wa so ebi na obi na down for frɛ no ana kɔne nkyɛn kɔ ka kyerɛ ne sɛ ɔne eni nkomo ina onyine ho ano na entimi mo ano because said ye sebi vagabond for nam kromo mo ha nkrofo ma ene matan ne apemfo ne sebi nkrofo japade kekroma ye ne de tuasu so abeje no ye ntwema sa ne ma nkoso anto so mmara wo krom ha enti se wo fi se won nsem odin a ye bebu mama enti oboya minim se wutie ye bombo den se obeba na ye ne atena se sinkonwa de ye de to abebo na ye de ato na ye de ato enu nti oboya ye gusu ada ye woso ho ma no fa oboya maame unima sama ye kai ena fe ne papa wo se wo baba ma no se enya akra ne nya ne dia na baba ma no papa wo ka che se tokrom wo wanwura hoda tokrom wo no wanwura hoda ana enna no age se wo no wo ba da fe asan wo tumi anyisai ndakoro otumi nyisai eti maame ene papa bunya abashabone no munyai abashabone ni titi oboya ne papa we are wajiaje me bani se nyandia papa yi wa papa ya friend sai Mr. Owusu wa ya de adwuma me nima adwuma papa ya de Mr. Owusu
but say a life seekers or no. So seekers. Mr. Wuso who kwa so I me pacho so seekers. No I suffer no friend me nyemo no. Suffer no friend Mr. Wuso friend no who call now fa. Papa no ye drone so friend na wa obi a friend o ma o mfa ba yen ma no de e friend no ma peke nti wo yare na oba ho no suffer no se wo hwe no. So friend so hwe papa. Ah so wo hwe. Ai. So o friend na asamba na o friend no so wo ma. Ba o yare ne de wotimi se ho no obenya ya sa na oba nti wo da toto. Papa yen ka sa wona anyima baba wa yo but asa wo so oba no so yan ko mo dru ho dadaada efri se wa bo mamane sa be pemo ne fo wani kura be hwa baba wa no se ababa we wanyem akora na wo so be ye ne dia ne no odi abehwa kura no fo wani bra be hwa akora no na akora yi wo si akora yi de e be ye moja anase nyi ye moja akora bi wa hu na hu se we yi de ye moja ya dia akora ye wote ye tifo ya de na to wa baba to wa hu na hu nsa ne papa ne papa ya de ne kire mu sesi ya photocopy onya akora ketewa ne ya de ne tusu sesi ya ma mo hu ka mo ba hu nsa ne papa pepepepe e na ode da ho no eti ada na wo ye sa obo ya wada na wo ye sa e de ne ha wo wini anuama ma no mo fi ahunu e de ne ha wo sa wona ye first born 22 menye sa de no na we nyina de a wo ye no ada wani mo e twa ne ho o ewiase twa ne ho o enye o ewiase e twa ne ho e beduru mre na wo pe ba no na wunya bie no na wo refi wo ho afa na enya hwe e ya wo papa je ne sa that time so wo be wo so butu ne so na wo bre se wo bete mpente nkwa o wo hu ba bia wafa se ya wo te mpente nkwa na de hwe ne ba iti e bedroom na bi na wo ba ne nche ya baba abagie no na won fi wo no e beda na wo ho atowo iti bi do obo ya wey wo na megina wo so wo obo ya wo na megina wo so go so na wo tie se be ya baba we be wuru wachi nti wo tiri free baby a wo tie ati ani nam go so aye wo sa wo ya you are no wi sa wo support for na wo ya wo ne di krofo masa ne fa ko wana wo ya ho na daku obebi a wo nsuo nyame be bodua na maame no papa no a wo konyinsan wo ba de ba no ogira wo chi se enya wo dia anya wo dia eno na hamie no obutu ne so no wo ba ho weekend na wo beto ababa wo me di weekend ho wo meto wo ho obeto me me asa nyina na dan ba ko ba ne ko adwuma 3 days me ne papa ne wo fio wa he ada no tumi kwa se obo mo ko bo we na nti wo kai se wo ko adwuma ba nne ka me ne daddy ne wo fio me kwa me friend ne daddy me friend no Mr. Wusu na me friend daddy ne ba ne friend daddy nti wo ko e no 2 days papa say nti na ya wankara we bia wo kopotin si de wo so ko adwuma me bayi pa nti asa na ya mienu nyine de ne ho abobo sa tinya se papa no kwa woni me nti papa wonim so no ba ya wo bedi what 3 days so ya baba we ne dadam woni na dadam ba ko 3 days na wonim no nyi se ne nya wo dia wo so agi atum wo so agi tum se enya wo dia papa bone na wo so agi atum wo se enya ne dia abra wo so ba wa betu ababa wa wo hoi eti wo ba ye na wo mpe na asem a ababa wa free hako I have understood so was say or no bedi them what 3 days no I say ban nya ne ban dia ne na ne dia ne papa dia ne papa dia nto ma hwehwem ne dia papa ya wo dia ne dia kire o de kwani fa kire ya se na wo kan so wo be da 3 days ababa we nyem ye wo ba ne se nya ne dia so ni se wo ba ne mpra no no enti nya ne dia ya fa nkoma hwan so na dim dia ya ne dia enti se nya wo so papa ne wo dia na nya wo ba ne dia kire ya dia ne dia aya no ano no aya simple asem we no ano no enti wan kasa me dia ho na me di papa yi ho ya wo se ni nyina mu no wo ye panyini ti bra baba wai ne nchen na beka bibi kura gu na sum efisa wo da wo behu no wo de wo behu no 3 days wo ho obi the message bi abo wasi oye adwuma wo go so station say wo oton phones and accessories e wo ho wa